Вітаю вас, паважаныя тэлегледачы. Мы працягваем цыкл праграм, які знаёміць вас з вялікім кінавідэафондам Белтэлерадыёкампаніі. Разам з вами мы ўзгадваем майстроў і куміраў не аднаго пакалення тэлегледачоў. Мы знаёмім вас з нашымі фондамі, з тым, што з'яўляецца культурнай спадчынай не толькі нашай тэлерадыёкампаніі, але і ўсёй краіны. Я нарадзіўся і вырас тут, у гэтым краі, нідзе не падарожнічаў далёка. Аднак досыць пабачыў у жыцці. Ты ж колькі пераменаў розных памятаю. Ой, 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 ой. Калі б падняўся з магілы хто-небудзь з нашых дзядоў і паглядзеў на сённяшнія звычаі, не пазнаў бы свае радзімы. Сёння ў нашу глядзельную залу мы запрасілі госця, народнага артыста СССР, народнага артыста Рэспублікі Беларусь, выдатнага акцёра Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы Геннадзя Степановича Аўсяннікава. Геннадзь Степанович, добрый день. Добрый день. Скажите, калі ласка, калі вось азірнуцца сёння, пра што хацелася б узгадаць і чым падзяліцца? Што такое самае яркае засталося? Самое яркое ўсё тэатральнае жыццё, а асабіста ў мяне. Так. Потому что як прыйшоў, я ў 57-м годзе ў тэатр, так да гэтага часу я і працую. Гэта мой дом, гэта маё ўсё. Геннадзь Степанович, высокае званне народны артыст Савецкага Саюза. Што калісьці давала гэтае званне і што засталося на дзень сённяшні? Калісьці, любое званне, ўсё-такі гэта неяк пачэсна, прыемна, і самому прыемна, але фінансава гэта ніяк не. І ў той час, і зараз? І ў той, і зараз. Толькі ў лечкамісію можна было таксама добра. Уладкавацца. Адзін час быў, калі народныя артысты плацілі за электрычнасць 50%, за тэлефон 50%. І льготы былі. І за кватэрная плата 50%, льготы былі. І праезд яшчэ быў. Показываешь посведчанне у метро і ў гарадскім транспорце. А зараз гэта няма гэтага. Геннадзь Степанович, калі азірнуцца на пражытыя гады, згадаць дзень сённяшні, вось якія шчаслівыя моманты ў жыцці? Каб сказаць вось так канкрэтна, то нечага мне асабіста наківаць на жыццё ці крыўдзіцца да яго. У мяне жыццё цікавае было і добрае ёсць. Скажыце, вось калі вы зразумелі, што акцёрства гэта ваше прызнанне, гэта ваше жыццё і займацца вы будзеце і хочаце толькі ім? Так атрымалася, што я ўсё жыццё увесь час быў у пошуку. Я ж не адразу папаў у тэатр. Як любіў жартаваць Андрэй Горш Макаёна, калі пыталіся ў яго, як вы сталі надумаліся пісаць п'есы? Ён говорит, выпадкова. Дык я так могу сказаць канкрэтна, што выпадкова. Я спачатку вучыўся ў машынабудаўнічым тэхнікуме ў Магілёве у 49-м годзе яшчэ. Потым у Рызе мараходным учылішчы. А потым без 8 класа прыехаў у Белынічы адразу ў 9 клас, закончыў 10 класаў і вось тады паступіў у тэатральна-мастацкі інстытут. Зараз гэта акадэмія. Я не ведаю, што там выкладаюць, таму што я выкладчыкам ніколі не быў. І чаму акадэмія яна стала, это я не ведаю. А я вучыўся ў тэатральна-мастацкім інстытуце. Я прапаную зараз вярнуцца на экран. Мы зараз паглядзім з вами фрагмент адной з першых і сур'ёзных прац, якраз гэта тэлевізійная праца, 1969 год. Ой-ой-ой. А давайте паглядзім. Здравствуйте! Это ж я. А гэта ж вы. Здравствуйте! Здравствуйте. Разрешите рюмочку водки?
Как у вас насчет тряпок? Фрейлин Анна! У меня в тележке чего только нет. Красивые ленты для кос, для сорочек. А какие подвязки, брошки, крючки да петли. За несколько тряпочек все отдам. А из тряпочек сработают красивую бумажку, и дружок напишет вам письмецо. Благодарю вас. Я не нуждаюсь, дружок. Гэта аб першым селезкім паўстанні селезскіх ткачоў. А хто з вами тут разом? О, это дедушка Владимир Иванович, он Кармунин, Так, Пошел на это. Я хорошо хто знаю. яшчэ? о, Лебедев Виктор. Мы тогда говорили. Всіх іх нема, а я пакуль ёсць. Только жалеючи вас. Ну да. Так. Скажите, а не предложить ли этому лохматому кружку пива? Нет. Он не возьмет. Он со странностями. А, ну нет, так нет. Цяжка здымаўся, таму што там нейкія кускі здымалі на натуры, а потым, калі гэта У павільён пракручвалася, прыходзілі, то так? У павільёне. з манітора здымалі, каб усё гэта было на адной плёнцы. Ну, гэта першы вопыт ваш. Ну, Вось такой вялікай працы. першы. Не, штосьці было і да гэта. Таму што в 56-м годзе тэлебачанне стало функцыянировать. І вы адразу... Я еще студентом был, а Так. Мария Георгиевна Захаревич, одна курсница, уже пробная передача диктором была. І запросила, так само подказала, что и вас можно запросить. Ой, Рынкович Елена Васильевна. Приемные вспомины. Ну, конечно. Правильно, Вельцель. Жена твоя очень верно говорит. Ты знаешь, я сам того же мнения. Рассуждай я так, как ты, Вельцель. Разве я имел бы 7 подмастерьев? Ну да, те пальцы в рот не клади, этого у тебя не отнимешь. Ткач еще на ногах стоит, а ты уже ему гроб сколачиваешь. Хочешь в жизни преуспеть, не зевай, гляди в оба. А ты не зеваешь, лучше доктора угадываешь, когда смерть придет за ребенком ткача. А тебе лучше, чем полиция, известно. То есть ткачей сбывает на сторону изрядную партию катушек. Кто пьет, ты всюду нос суешь. Приходишь, будто за тряпьем, а уносишь изрядную партию ниток. А Ну, ты? Что с тобой говорить? А ты собираешь свой урожай на кладбище. Зато я краденого не сбываю. А зато степлить несколько досок со стройки у Драйсикера тебе ничего не стоит. Лучше реально тебя слушать. Отстой от меня, лгун проклятый. А ты, гробовщик, покойниками кормишься. Он скот заговаривает. Эй, ты помалкивай, а то я тебе заговорю. Калі назіраеш за тым, як вы працуеце і падчас рэпетыцыі, калі сядзіш у глядзельнай зале, калі вось на здымачнай пляцоўцы, у студыі, дома радыё, разам з вамі ўражанне такое, што шчаслівы, пазітыўны чалавек. Такога ў жыцці ні ў каго, я думаю, не бывае, каб толькі мёд і цукар былі. Вось там боль, слёзы ўнутраныя. Ну, падзяліцеся крыху. Было? Ну, конечно, было. Кожнае чаканне ролі, ці будзеш заняты. Падышоў к раскладу, пачытаў, не заняты. Ну і што рабіць? Шчыміць тады ўсё, так сказаць, радыё і тэлебачанне гэта аддушана было. Валерый Раеўскі. Ён прыходзіць малады рэжысёр. 35 гадоў будзе ўзначальваць трупу нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы. Але вось малады рэжысёр і, калі не памыляюся, яго адна з першых прац супрацоўніцтва якраз тэлебачаннем, адаптацыя ці перанос, як правільна сказаць, яго спектакля вось на тэлевізійны экран. Па шчасце, па сонцу. Не, это не перадос. Гэта ён рабіў на тэлебачанні. Сели в думу думать, паны депутаты. Як шершні між собою спор вядуць заўзяты. Той кричить, таких нам треба ладов и парадков. Той кричить, не тра нічога, ўсё ў Русі ідзе гладка. Кто из них прав, а кто не правы, трудно отгадать. Адно толькі грамадзяне змушаны маўчаць. Гледзячы на вось гэты кадр, узнікае такая паралель, што нагадвае такие паэтычныя спектаклі любимого на таганцы. Ну, вось так прасочваецца, чаму? Да. Валерий Миколаевич, он приехал на стажировку был у любимого. И вось... ну, так, яго, так сказать, ну, брехтовскую манеру, так сказать, он и принес и сюды. И вось это, что той солдат, что гэты, потом вось по счастью, по солнцу на телебаченні.
Ну і дзе-нідзе у кожным спектаклі такой манеры была, так сказать, для глядзельнай залы, для гледача, так сказать, адбіць нейкую такую ёмкую фразу. Так, вось так мы зараз і жывём. І кропка на гэтым. І кропка. Не, клічнік, пэўна. Не, Клічнік. Шмат кропкі. Пауза, да. Патрымалі паузачку, ну, секунды 2-3, там, можа 5, як калі і в якім месцы. І пайшлі опять. А падабалася самім акцёрам? Вось гэта новае. Глядач па-іншаму глядзіць. Маладыя адразу ўсё это Падхапілі. да, чапляліся за гэта. А ну, некаторым было цяжкавата. Стук-стук, молоток, кляпи коску, мужичок, кляпи быстренько. Стою, а я песеньку спою. Хоп, хоп. Час вам косы хлебать, час вам на все нажать, час вам силу свою показать. Хоп, хоп. Стук-стук, молоток, кляпи коску, мужичок, на войну с травой иди, коси гладенько, гляди. Нехай прийде конец, на селец, на конец. Хай познають усе громаду. А скажыце, калі ласка, а якое вось менавіта ваше стаўленне да Янкі Купалы? Ведаю, што у вас ёсць цэлая праграма. Так, вершаў. Не праграма, а некалькі твораў у мяне ёсць. Я заўсёды на ўсіх там адкрыццях і музей мяне запрашаюць Янкі Купала, калі там госці прыязджаюць. Зараз ужо запісалі гэта. Ёсць і заснялі, да, дык уже не запрашаюць. Я мужика чытаю, у мяне свая трактоўка гэта. А можете пачытаць тут у нас у студыі? Гэта доўга будзе, але... Ну, фрагмент. Ну, фрагмент, так, напрыклад. Але хоць колькі жыць тут буду, як будзе век тут мой вялік, ніколі, браткі, не забуду, што чалавек я, хоць мужик. І кожны, хто мяне спытае, пачуе толькі адзін крык, што хоць мной кожны пагарджае, я буду жыць, бо я мужик. Мы вось узгадывалі Янку Купалу, але ж не толькі яго і спектаклі ішлі, і экранізацыі былі. Якуб Колас, імяніны. Я хачу, каб вы падзяліліся сваімі ўспамінамі. Карпілаў Віктор Григорович рэпеціраваў так, як у тэатры. Не то, што як у кінематографу. Сёння фінал, заўтра там пахаванне, а паслязаўтра вяселле. Усё перакручана. Усё перакручана, да. Усё так, як у тэатры. Таму і выстраенасць такая вось ёсць. Молодый хлопец еще. Валентин Сергеевич Блохвостик. А вы меркуете, что наш писар дал земскому начальнику 100 рублев? Да. Я этого не сказал. Ой, нашего полку прибывае. Не женатый. Кавалер одразу видать. Коллега-монах. Ён любіць глуш адзіноцтва і хоча жыць пустэльнікам. Ведаем мы таких пустельников. У тихой воде черти водятся. А напэўна, ўжо ёсць якая-нибудь солдатка-маладзіца, з якой... За такие словы просто в пекло. Просто в пекло. І ў пекле ёсць паненкі, ды яшчэ такія, якіх і ў раі не знойдзеш. А дзядзяк? Згубілі. Ну, зараз я зачиню краму з гэтага боку, каб, барані Божа, сюды не зайшоў які-небудзь выбаршчык. Які рэзананс быў вось на гэтую работу? На ўсе спектаклі водгукі былі вельмі добрыя. Я кажу, што ставілі магутныя спектаклі, Карпілаў, і Кухта, і Забэла. Уся беларуская літаратура была на экране. Добра, што хоць захаваліся тое, што было. Новага нічого не робяць, опять же, напэўна, все фінансаванне. Геннадий Степанович, трыбунал Андрэя Макаёнка. 650 разоў 650. Вы выходзілі на сцэну, ішоў гэты спектакль. Рэзананс быў вялікі. У чым феномен вось гэтай і п'есы, і
спектакля. Валерий Миколаевич, маю на увазі Раевского, Так. знайшов такую форму, что вось як по, так сказать, по ножу. Потому что, ну, По лязу яго по лязу ісці, так? ножа. Такая форма была, что некое такое, ну, маленького человека показать. Нечто у пластицы треба было от брейгелевских мужиков, от нелепых, а каб нутро все-таки было великое, щедрое белорусское. А вось таких вось мизансцен «Полина!» И до того, как там чокнулись, ты не, там не гляди. І, ну, це тяжко, звісно, було працювати, але як довелося всім при тим ускочити у гэту форму, яку він заказав, так сказати, яку потребував Валерій Миколаївич, то все і покатилося. Головне, що не скатилися до бытового. Потому что, ну что, пришли в хату немцы, то замочить это самое призначение старостам. Пришли, тут выпили, распили бутылку. Можно уже тут наворотить такое там выпивку, что... А делали все неяк, как было апетизовано. Я повинен сказать вам доклад. Ну, промову. Лекцию. Вот потянула меня на промову. Он лекцию? Давай. Будет весело, большой смех. Ну давай, давай, Терри, что у тебя роза в голове? Во-во-во! Что у пьяного на языку, то... Ну, слово не воробей, это точно. Итак, прошу слово для доклада. Кто таки есть я? Ну? Кто? Народ. Раз пошла война народная, то значит народ и есть головный хвост. Значит, куда я хиснуся, там и полная перемога. Тому як я своей мозолистой рукой опора, подпорка, одним словом, гвоздь и никаких гвоздов. И коли я с начальством заодно, коли я за своего керівника готовий вот их голову покласти, то уже будь здоров и не чхай. И коли я слово дал, то уже гроб, могила. Я такой. Он что говорили? Он есть глупый, дурный? Дядька, ну давай, Терри, давай, мне что я тебе не зрозумел. Так такого же, як я, господин начальник, оценить треба. За меня уже не сомневайся. За меня уже будь спокойный. Будь спок. Я от своего слова не отступлюся. Не сомневайся, дорогий мой товарищ начальник. Мы с тобой спаялись, скрещились до полной перемоги. Так тебе? Так, а потому вперед за мою уладу. Броня крепка и танки наши быстрые. Давай. И наши люди мужества полны. Ты что задел, ты гад, ты... Калі Андрей Егорович Макаёнок, ён ужо шмат спектакляў да нашага ўжо бачыў, прыйшоў Розныя пастаноўкі, так? Да, і ён не адразу прыняў. Гэта так... А ў чым? Што насцярожыла яго? Ну, што мы неяк пайшлі не таму, што ён... Крыху іншую трактоўку далі. Да, что мы от быта пошли. А он говорит, нет, это же мужик просто, там и все, это нечего тут выдумать. А Раевский настоял все-таки. И потом приходит Макаёнок, уже после премьеры, я говорю, беру свое слово назад. Душа песни попросила, господин начальник. Ну и давай. Песню давай! Чему же мне не петь? Чему же не гудеть? Коли в моей хаточке порядок лететь. Новый порядок, чуешь? Новый порядок. Новый... Послушай, Григорий, а он не будет делать компрометация, новый порядок и германская администрация? Господин начальник. Ох, он кемливый. Коли что, так под ноготь. Что есть под ноготь? Вот так вот. Да? Так. Да, староста, да, так. Ага,
А потым у 73-м годзе мы атрымалі срэбраную медаль імя Алексея Дмитриевича Попова за лепшы спектакль на патрыятычную тэму. Это трагікамедыя. Так. Потому что у высокой трагікамедыі павінна быць 90% камедыі і 10% высокай трагедыі. А потым нас запрасілі на Малой Броннай у тэатры. Ішоў таксама трыбунал, і яны раней, чым мы паставілі. І іграў Калапка Дураў. Леў Дураў? Лев Константинович, да. І вось запрасілі нас, і мы з Макаровой ігралі ў іх спектаклі. Раевскі говорит, ты не говори вот этот монолог про уладу. Мы репетиции. А на спектакле я и пошел. А там по тексту было так. А некоторые ж так и рвутся до улады. Один другого грызуть, кусают, лижут, плюют, опрыскивают духами и обливают грозёю. А для чего? Каб быть, а был только сытый, пьяный под носом табакерка. Ну и так далее. Эти артисты от нечеканности... Переполохалися? Ну, не, стоят уважливо, так стали слухать все. А потом уже после спектакля пытаются, что у вас это идея, это текст. Можно со сцены, так? Да, а я говорю, идея. Потому что мы спаслались. В Москве же идея, мы сказали, а в Москве не шло. Ну, так у нас Хитрики это... Хитрики были, так само. Галина Клементьевна, конечно, во многом тут сприяла, потому что все парные сцены, все драматичные с детьми, но конкретно там, а тут у нас же конфликт с ней, тут и сказать надо, что я же не предатель, а его не хочется верить, и все одно, и треба припуждуть так уже. Ну, партнерша она, ну, великолепно, это не то слово, это мы с ёй, ну, як сказать, вось як сапраўдная муж и жонка. Ну, что с тобой сталося, баба? Муж я тебе ці не муж, а? Ну, хоть трошки ослабани. Дык ты гэта мне хотел сказать? Не. Ну, добра. Коли ты уже решила со мной расправиться, так безлитосно, то напоследок скажи мне, где, коли и с кем я тебе здрадил. Было такое ці не? Боялся. Эх ты. Любил я тебя, а не боялся. Жалел я тебя. Ты ж меня так само любила. Я ж ведаю. Жалела? Любила. Ты чего ж ты теперь своими руками хочешь со свету звести меня, а? Да ты ж ненормальный. Тебе, пэўна, шалёный собака укусил. Это ж трэба старостам. Ну, ты что? Это ж так. Вот кольки год с тобой живу, а не ведал тебя. А ты вояка. Не разжалишь, холера. Ну скажи, ну признайся, за ўсё жыццё, неужо у тебе ад мяне ніякіх сакрэтаў не было, а? Что ты молчишь? Признавайся. Ёсць. Поля, были? Ёсць. Якія? Не скажу. Ну и добра. Бачиш, я і не допитваюся. Але не допитвайся й ти у мене так само є свої секрети. Які? Сказав, не допитвайся. Ну і неси свої секрети в пейку. Все? Не, чекай, куди ти? Ну, ясочка, павочка, золотка. Фух. Дай в ухо. Не вкушу. Ну. Вино. Дай в ухо. Где? Детям скажешь? Честное слово не скажу. Развяжи. Перекрестись. Чим? Развяжи. А где она? Дай в ухо. Ой. Ну? И скажи, что староста прислал. Прислал староста. Козыры, бубны, 1,5-2. Чуешь? Козыры, бубны. Казалі, што вельмі сябравалі вы з Андрэем Макаёнкам. А ці гэта увогуле магчыма? І як ён увогуле ставіўся да ўсіх вашых прац у тэатры? Хтосьці напісаў нават, я не памятаю хто, што ён нейкі макаёнкаўскі. Ну, потому што я амаль ва ўсіх п'есах, так. Акрамя першай і апошняй. Во всех пьесах играл. Это не просто сябровство, а тому, что
Ну, я не знаю, чимсі, може, такими чалавечымі якасцямі ўнутранымі мы былі падобны, ці што, ну, нейкая цягавая, як магніт, плюс-мінус. Роднаснай душы, магчыма, штосьці, правда? Штосьці такое. Там, ён там для цябе пісаў, там, не пісаў он для мяне, ну, это штамп бы нейкі быў такі, не пісаў он для мяне, тому што пасля трыбунала была таблетка под язык, пасля таблеткі пагарэльца. Гэта нейкая такая, з майго боку, гэта сяброўства з павагай. Гарик, не приставай! Гарненько. Так. Племянничек. Так. Ты кто тут такий? Ну, я інженер по бягучому ремонту. А что ж ты тут робишь? Нічого я не роблю, дядя. Честно, правильно. Ничегосеньки. А скажи, инженер, по специальности ты кто? Ну, хто? Ну, зоотехнік, дядя, хто? А докладней, який ти спец, а? Спец по штучному осемененні, так? Бив. Так як же ж воно так, що ти спец по штучному осемененні, а займаєш посаду інженера по бягучому ремонті? А може у тебе є ще диплом будівника, інженера, а? Ну що мовчиш? Я твой диплом. Ну, хопі, дядя, ну. А чому я тебе сюди взяв? За що? За стиль, промови і откази за вас писати. Тетка Гарпіна загадала вам узяти. Правильно. Загадала. Ось. Каб ти не здекався з тёлок, овечок і свиноматок. Ну, хопіть вам, дядя, ну, Ким ти був і ким ти став? Був штучним бугаєм, ну, дядя, штучним бараном, штучним книром, а став інженером. Так ти все-таки не кидаєш своєї професії, розлагаєш мені апарат, мой апарат. Я ще нікого не розложив, дядя. Ваш І не розложиш, не дам, не допущу. Антон Степанович, ви даремно на його. Тут нічого такого не було, він же нічого. Не було, бо не поспів. Ну, дядя, ви Може бути. Ну, скажете. Я його знаю. Прокурору квартиру відремонтували? Завтра кончаем, дядя? Кончай. Ну, кончаем. Ти що кричиш? Ти на кого кричиш? Тихо, дядя, ну тихо, ну. Ты у меня будешь тишей воды, нижей травы. Запомнил? Запомнил. Ясно? Ясно. Иди. Иду. Так, Стелла. И его спокушаешь. Ну что вы, Антон Степанович, ну, да честное слово, тут ничего такого не было. И, ну что вы мне уже не верите? Ладно, поверу. Еще один раз. Дякую. Прыходзілася іграць ролі розныя. А што бліжэй? Ну, бліжэй за ўсё, я так мяркую, ну, так, напэўна, усе і думаюць, характарныя ролі. У любой характарнай ролі, даже у самой маленькой, можна знайсці нешта такое, што, ну, фраза Константина Сергеевича Станиславского, что нет маленьких ролей, есть маленькие актеры, она не совсем это так, это такая, ну, поучительное нравоучение там, или что это можно сказать. Есть маленькие роли, которые, наверное, сам бы, извините, что я кощунство говорю, сам бы Константин Сергеевич не сыграл бы. Ну, як ты стражненько тут сыграешь, и Гамлета понесут 4 капитана. Ну, играй ты 4 капитана, это 4 капитана выйдут, носилки взяли с мертвым Гамлетом. Гамлет – это роль, ну, а носильщик, он и есть носильщик. Ну, крути, не крути. А у Макаёнка тут еще есть, что у каждой на вот маленьком написанной им эпизоде есть характер. Вот что
главный. Шмат тэатраў звяртаецца да творчасці Еўстигнея Міровіча. Тэатр купца і Апішкіна. Публіка любіць гэтую тэму, гэты спектакль, ён папулярны, ставілі на самых розных сцэнах Савецкага Саюза, безумоўна, і на нашых беларускіх. Давайте зараз мы паглядзім фрагмент. Опять же, это Виктор Егорович Карпилов. Ось так. Я тебя последний раз спрашиваю, играешь ты Отеллу, аль не играешь? Нет. Нет? Сам сыграю. Нас не запугаешь. Мы народ тёртый. Повар в трактире раз забастовал, так и то я дело не оставил. И сам за плиту встал. А там дело потруднее, чем твоего Отеллу играть. Давай костюм. Не дам. Не дашь? Не подходи. Убью. Играй, в чем мать родила. Без скорости. Вот подлец, а? Вот забастовщик. Да нам все единственно. К стагоддзю Міровіча, до речі, це ставив. Выключна як тэлевізійная пастаноўка. З внутренним захопленнем гляджу, але я не показываю это для вас. Не стрымлівайце эмоцыі. Потому что это так было, уже же это николи не повторится. Я ужасно боюсь. Как-то у нас выйдет. Ничего, ничего, вы не бойтесь, выйдет еще лучше. Ага. Кинжал. Можно начинать? Валяй, валяй. Дездемона! Дездемона на сцену! Дездемона на сцену? Господи. На той час, як высмеивалі прадзюсарскі тэатр, так? А зараз ён, у некаторых краінах нават кажуць, што ён складае канкурэнцыю рэпертуарнаму тэатру. Ну, у іх, можа, другі падыход да гэтага, не знаю, але то, што я прадзюсарства бачыў у нас, нават калі прыязджаюць на гастролі сюды ў Мінск, дык я і вспомніў, што калісьці трэба было выконваць такі план быў у тэатра па выязных абслугоўвання калгасаў. Вось такая сцена, вось. Вот стол не становился этой самой... У сельском клубе недзе, так? Из трибунала. Так брали вот такой журнальный столик, сидел тут немец, я и полицай, и тут эту бутыль поставили, и больше не мог кто поставить миски с огурцами было поставить. Такие были. Ну, такие, что шло и по-быстрому тогда, тра-та-та-та-та-та, и... все такое. Так я, что приезжают, думаю, что приехали в Минск, я сказал, больше я не пойду. Ваше супрацоўніцтва, і можна так скажу, ваше сяброўства з беларускім радыё. У нас ёсць у архіве запіс 1985 года, гэта спаўняецца 60 гадоў беларускаму радыё. І якраз там у святочнай гэтай імпрэзе прымалі ўдзел і вы. Давайте паглядзім. Я не памятаю. А давайте узгадаем. Увага! Гаворыць Мінск. Гаворыць сталіца орденоносной Беларусі. Перадаём трансляцыю прамога канцэрта, прысвечанага 60-годдзю рэспубліканскага радыё. Верш Якуба Коласа «Святы Ян» читае народны артыст рэспублікі Янаць Аўсяннікаў. Органисты пан Сарнецкі убирать пришел костел. Завтра свято, фест важнецкий. Ох, у ксёндза будзе стол, а гостей наедзе, арандатараў, паноў. Много будзе на обеде розных клерыкаў, ксяндзоў. Там польются рэчкай віны, грымне весело рояль, а ксянжулькіна Мальвіна аздабляць будзе той баль. Стаў народ ужо збірацца з розных месц, далёкіх сёл. Ну то трэба ж пастарацца як найлепш убраць касцёл. На дзядзінцы ўюць дзяўчата з красак зелені вянкі. Праца шчыра распачата, завіхаюцца жанкі. Арганісты знае справу і мастацкі мае густ. Рэй вядзе на славу, хоць мазоліўся тут глузд. Ды затое ж на здзіўленне быў убраны той касцёл. Святы Ян паўзверх адзення апярэзан быў у пол паяском з жывых раслінак. Ну, той Ян аж зіхаціць, як бы ўвесь святы будынак ён хацеў сабой засіць.
беларускай рады. Вось з чаго пачынаецца, можна так скажу, як прыгожа кажуць, з чаго пачаўся ваш раман? Я не памятаю, з чаго, але з радыё звязана, ну, амаль столькі ж, сколькі і з тэатрам, і з тэлебачаннем. Ну, зараз толькі вот зноў пауза такая атрымалася. А ўсё перайграў, і ўсіх чарцей. І каменны вуголь іграў, а Стефанія Михайловна Станюта лапату, гороховый суп, ну і крокі Леніна. Это я заўсёды всім адказваю на это пытанне. Шагі Леніна я іграў. Выдатная роля. А як это? Ну, Павел Степанович Молчанов прийшов, і у його, ну, мягкая подешва была. Так. Такая. А тут треба, что Ленин там стремительно подходит к трибуне, и там, ну, такой ковер отвернули, так, а у меня были абзацы добрые, так, я так стремительно и мгновенно так подлетел к трибуне, а Павел Степанович уже стоит перед мной, говорит: товарищ! Гороховый суп, а як его? Ну, конечно. А ніхто ж не бачить. Треба как бы пачуў и поверил. И это Татьяна Михайловна Алексеева. Говорит, ну, он такие вот, такие пых, як вот, такая, пых, пых, ты что там, ты меня не любишь? Пых, пых. Так, ну, всякое такое. И жабу играла Лидия Ивановна Ржецкая, а я жабеня играл маленько. Так она квакс, а я квакс, квакс. Але ж былі сур'ёзныя пастаноўкі. І сур'ёзныя пастаноўкі. Да, карацей кажучи, вот «Люди на болоте», так, напрыклад. Першая была это Дорадо. Я там играл и бандыта, и яшчэ некага. У варыянце телевизийном это Гудкович, что здымаў. И там я так само бандит, две роли я играл. Тут у Бороде там был и яшчэ некага. У нас у театре я играл и Зайчика спочатку, потом там селянин забыл які, и потом Дубадела. А у гэтым варианте я уже глушак. Так что с творчестью Мележа я так пройшоў по ўсіх персонажах романа «Люди на болоте». Мы зараз ізноў звернемся да нашых фондаў. Узгадаць хачу Паўлінку. 40-е гады. Спектакль толькі пастаўлены на сцэне Купалаўскага 43-м годзе. Такая традыцыя, што кожны новы сезон адкрывае менавіта ў Купалаўскім гэты спектакль. Вось раскажыце пра сябе у Паўлінцы. Я у Паўлінку прыйшоў уже, будучы студэнтам, прыходзіў у масовку, ну, сябры Паўлінкі. И вот я сидел в 56-м годзе еще. Сидел тут на лаўцы побач з Глеб Павловичем Глебовым. Калі здарылася гэта самае, што трэба было раптоўна уводзіцца ў спектакль, так я говорю, так там сказали, может ты? Я говорю, так я все знаю. В 68-м ці 9-м годзе это было. З гэтага часу, а потым уже на пару играли со Здзіславом Францовичем Стомом. А потым уже я один играл. Я сказал, не те поденется вот сюда. Вот сюда. Сам кобылу поставил у вас под повесткой, шукаю у нас потло. Даремно ж ползали, слядов приглядали. Ну, дякуй Богу, что знайшлася. А ну, сват, пойди, добродею, покажи, что это у тебя в руках. А, сват, погляди. Повіншуй мяне с такой дачушкой и с гэтым гаретыком. Так это ж гэты. Ну? Это разумненький, учёненький, грамотей. Собственно, яким сорока вот сюда. Покажите мне, сватка. А ты, собственно, баба. И несуся сюда со своим цікавным носом. Але впильнуй свою спадницу и панчоху. Ну і можа адкрыйце тайну. Колькі вы, Паўліна, колькі дзяўчат уже замуж павыдавалі? Ну, Паўлінак 5. Цудоўна. Геннадий Степанович, 1989 год. «Страсти по Аўдзею». Гэты спектакль таксама доўга не сыходзіў са сцэны. Давайте узгадаем, як ён нараджаўся, якім быў яго лёс, як рэпеціравалі, як потым першыя паказы ішлі, як успрымаў глядач.
это так само для меня такий, ну, этапный спектакль. Гэта драматычная роль. Вось чаму я магу на самае першае ваше пытанне, чаму характарны артыст там з камедыйным больш, так сказать, уклонам і раптам да такой трагедыі даходзіць. Ну, так прынята казаць, што ў рускім рэалістычным тэатры, што любы комік, ён заўсёды хоча сыграць трагіка. Так. І гэта амаль атрымоўваецца амаль у кожнага. А вось трагіку быць комікам тут не зусім. Ну, гэта іншая справа. Справа ў тым, што калі з'явілася гэта п'еса, у той час это, ну, як п'еса, амаль што, мабыць, самае першае пра перыяд там калектывізацыі і чымсьці таксама Раевскі Валерий Миколаевич нейк так сказаў, што гэта будзе как Евангелие пра беларускага мужика. І неяк вот зачапілася нешта. І он мне прапанаваў іграць это. Моя земля. Моя. Мне ніхто не прарэзаў па едаках. Я сваю зямлю яшчэ за тым часам за свае грошы купляў. Гэта табе прырэзалі па едаках. Не па едаках земля, па работніках. Едакі зямлю праядуць і з сумой пойдуць. Ім гора мала. Не на едаках свет трымаецца, на работніках. Зямлю я не аддам. Матка грошы збірала ўсё жыццё, бацька ўсё за Богом, без апараткам, а яна капейка ў капейчыну, пяшком у Мсціслаў, 40 кіламетраў туды, 40 назад, як толькі вольны дзень, а гэты вольны дзень толькі зімою, у холад, да ветер наскрозь, накупляе на свае капейкі лентаў, да іголак, несець па вёсках прадаваць. Ногі адняліся к старасці, а капейкі куды капейчыны, а як прыкінулі разам гэты хутар купляць, дык і палавіны няма. А як хацелася мець сваё, каб сам гаспадар поехал на гэтыя шахты, посадить у клетку и под землю, не дыхнуть. Дзе ўвеш кіркую, вода з камня сочится, то одного побач придушит, то другого покалечить, покуль униз 3 разы молитву прочитаешь. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Ну, сказали все, что атрымалася, а потым і я поверыў у гэта. Вось тут я могу сказать, что, так сказать, так яшчэ, ну і гадоў уже не так много было в той час, напрыклад, у трибунале, так я яшчэ прыгаў пасля спектакля, тут і все такое, а тут нейк, я не хочу сказать, стамляўся нейкая, так, ну, выпатаршанасць нейкая адчувалася. Пустота ўнутры. Не может быть. Ни Бог, ни улада не допустит такой погибели. Яны ж сами казали, земля к христианам. Это ж свет перевернется. А это крыж, як символ такі, что все-таки сколько белорусского мужика накрыло в этот час крыжем. Ужо такого, напэўна, не давядзецца сыграць. Мы шмат каго узгадалі сёння. Вы расказалі, падзяліліся сваімі ўспамінамі, ўражаннямі. Вечар паводле Дударова. Давайте узгадаем яго. Мне спадабалася таксама, вось Раевскі умеў неяк закінуць. Ну, хто ўспрымае, хто не ўспрымае, я ўспрымаў яго адразу, таму што я, ну, неяк адчуваў я яго. І ён сказаў, гэта рэквіем. Таксама па беларускаму мужику. Сколькі таких мужиков засталося, сколько бабок засталося у вёсцы, там жывуць. Я много бачыў таких мужиков. І оно мне неяк таксама дапасавала. Аджыў сваё чалавек. Прыйшла яго ноч. Прыйшоў наш вечар. Дякую вам, бацька, маці, што вы нас
народили и вырастили. Дякую тому, хто додумався Адама з Євою створити. Дякую, що вони род людський по світу пустили. Ішло, і до нас дійшло. І ми неколи в очі розплющили, і сонце убачили. Ни за одну, навіть самую горкую слезинку не наракаем на життя. Дякую за то, что жили, мучились, смеялись, плакали. Дай и нашим деткам тепла и светла. Согрей их. И уратуй ты нас от нашей человечей дурноты. Уратуй ты нас от этого. Уратуй. Нехай во всех будет шмат детей. Може, и наши души прилетят с солнца и у них уселятся. Соненька наша, Соненька, прочинайся. Геннадій Степанович, ну ось новий час, нові режисери, нові спектаклі. Наколькі ви запатрабаваны зараз у тэатры? Раскажыце, у якіх спектаклях можна ўбачыць вас? Каб вельмі запатрабавана, такога няма. Але ну, тэатр – это мастацтва любое, это же мастацтва маладых. Трэба самому зразумець, што ўжо нешта ты ўжо не можаш рабіць, як рабіў бы раней. Ось так. А зараз у мяне 5 назваў. Напрыклад, это «Люди на болоте», «Немой», «Хам», «Пан Тадеуш», «Вечер», «Листопад Андерсон». Пакуль дайграем гэта, а там «Даст Бог день, даст Бог пищу». Геннадій Степанович, вот хтосьці з таго боку экрану глядзіць на нас, на нашу праграму, даглядзеў яе да амаль фіналу і падумаў, ну вось мне б такі лёс, такі творчы лёс, як у Геннадія Степановича. А што трэба ўвогуле зрабіць, вось, каб такі лёс быў? Ну нейкі прыродны дадзены талент, штосьці даецца кожнаму з нас, а далей? Трэба, каб была праца, я маю на увазе роль, рэжысёр, які ў цябе паверыць, а калі яшчэ побач драматург такі з'явіцца, які адносіўся да цябе, як Андрэй Егорович Макаёнак, напрыклад, то ўсё будзе ў парадку. Карацей кажучы, можна і сказаць так, праца і элемент вязення. Все ж таки пашанцаваць павінна. Пашанцаваць павінна абавязкова. Так. Ну, можна ж і так неяк пражыць, можна і так павольна, але не будзе самого галоўнага ўзрыву, узлёту не будзе. А ўзлёт павінен быць. А калі яшчэ не проста ўзлёт, а і праляцець высока. Крыху хаця б. Я хочу падзякаваць вам за тое, што вы прыйшлі да нас, за тое, што вы ўзгадалі старонкі свайго жыцця, падзяліліся сваімі ўспамінамі, узгадалі сваіх калег. Гэта таксама становіцца цяпер гісторыяй і нашым архівам. Вам вялікі дзякуй, здароўя, новых
ролю, натхнення, і каб вось гэты палёт, каб усё саўпала, усё склалася. Я вам жадаю. Дякую вам, дякую за тое, што паказалі ўсё гэта з фондаў, але фонды вялікія і нельзя абняць неаб'ятнае. Шановныя панове, я паўтару вам напамін, які сам некалі чуў ад свайго бацькі. Ідзі ў свет, шукай сабе долі, любі Бога, ближнего и правду. Воля творца тебе не покине. Служачы, будь адданы і працавіты. Калі зазнаеш несчасце, цярпі. У бядзе не паддавайся роспачы. Памятай, што няма нічога вечнага на свеце. Толькі на небе тыя самыя свецяць зоркі і тое самае сонца ад стварэння свету. Калі спаткаеш дзесьці там, шчаслівейшых ад нас людзей, калі ў вёсках і гарадах у іх заўсёды песні, музыка і вясёлыя забавы, калі вся зямля нагадвае пышны сад і штогод шчодра ўзнагароджвае земляробаў, не забывай пра пакуты сваіх землякоў. Няхай твоя малітва да Бога лучится з іх малітвамі. Можа, калі-небудзь і нашыя дзікія пушчы і лясы загучаць вяселлем. Бог магутны і міласэрны. Дарагія сябры, зусім хутка на тэлеканале «Беларусь-3» вас чакае новая сустрэча з выдатным майстрам і кумірам не аднаго пакалення тэлегледачоў. Падрабязнасці вы можаце знайсці на нашым сайце archiv.tvr.by. Да хуткай сустрэчы! Ой, у нашему районе